Hari koa ana te kawarau āmaki ki te whakatūwhera anō i te ara hīkoi o Pararaha a Pōpō. He ara hīkoi i katia i e rātau i te tau 2018 i te ngau a te mate kauri. Paku nei te huro a te iwi nei i te whakatūwheratanga anō o tēnei ara hīkoi i te wao nui a Tiriwā. He mārama hoki no rātau. Ahakoa he tohu pai tēnei, kei reira tonu pea te mate kauri e huna ana. Anei rā te pūrongo a Pohaturoa Waenga. He matapihi ki te wao tapunui a tāne. It's good, it's positive that we've reached another milestone, but every time we do open a track, particularly where it ducks into the Ngāhere a little bit, it is a compromised position for us. Nā te tāmate haere o ngā kauri i huri ai te aronga ki tōna no oranga. Back in 2017, of course, with kauri dieback and the mauri of the forest as a whole degrading, Kaumātua placed the rāhui over it, of course, to protect it and to allow its mauri to heal. Any of the tracks that have been identified with kauri have been closed. First, it was the rāhui put on by Te Kaurau, and that was a voluntary ban. Probably about 6 months after that, the council, along with the Ministry for Primary Industries, realised that was the right thing to do and came on board. Whātau tēnei kaupapa whakarauora e haere ana. Ko te mātāmua o te kaupapa nei, ko te whakarauoratanga o tēnei mea te kauri. Hei a Pōpō ka tūwhera i tēnei ara, kia tinima, kia manoma. He oi, kei reira tonu a mānuka-nuka. To allow people to sort of safely interact with it in a way that didn't harm it. If we didn't do that, it would be like people would walk all over the rāhui and the whole thing would be lost. Kauri dieback has come about. It's a fungal disease. Live in the soil everywhere, but this two in particular particularly affect kauri. They're a waterborne disease, so the main spread of kauri dieback is spores, and particularly through the wetter months when there's rain and there's movement in the soil. Hei tā te kaunihera rātou tahi ko te iwi, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro. Pohaturoa Waenga, Te Karere.